Keblai pi baro sya katuk kubor jengi ke MBC TV. Kimat bakong san menta ke sengi kilong. Ye merjengmut ke KHADC bat ke ofisar World Bank. Ban kentiwi kinong ringam ajing hikai connector HRRTC Umran. Ya tingku kibriu bat ki hati yap armut hasyen. Bat labe seng ye udkot batamti ke United New Grab Movement. Bat mentangin pa syagi kubor bakam banyak. Laingut ke ofisar rangba jangka World Bank na Amerika, kilawan jengo ke Shillong haga kendai terik Risau, ban ye kendo ke nongelam jangka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC, ban ye mirjingmut halor kapang, kabayadai bat kajing kot jing suba hagi shnong kitau, hagi santali ki district ki bahab haga jing pet jing kmi jangka KHADC. Nakaliang ke World Bank lami kmat da Terry Martin, ubala pentebet kumno ban penkot ye ki jabo, Kate Newman, kabala pentebet ban penkot ik jabo, bat uredi himan saha, ubala pentebet ban penkot ik jakasor ha India, ubatray na New Delhi. Katbay ka KHADC layalam do ba penyat sing sim, rengkat bat kidukot jang ke Executive Committee. Kajing emerging mut kalong halor kapang, kumno ban lum shijaka bat ban tangi ki jabo. Nakini ki jabo la ban san bat ban penmi ye ki wei pat ki jing don kam kum kasbo ki plastik ban chna kiu sentil bat wat ban penmi boarding electric. Uba penyat ulai thu hakini ki nongelam ka World Bank nakaliang jong ka KHADC kala persyang ban lum ye ki nyut ki nyer na ki ying bril. Henry ka jing kami kumno ban lum bat pelangi ki shijaka bat ban thang pen khot ye ki. Namar ka council kam don ka bor kapisa bat kinong tray ki balapen tebet ya kum kini kakam. Las ngau thu bakini ki officer jang ka World Bank kin sara ikimat jinge kren bat I report shak head office jang ki. Hadin kata kin sa shem ya karai kumno bat badakinu kilat kila ban ya rap ban ya tray lang bat ki bor jang ka KHADC hakis nem ban wan. Kamut kini ki santan ki district. Ka district East Khasi Hills, district Riboy, nang ta ka West Khasi Hills, ke Eastern West, bat ke South West. Bamenta ke sengi, ila yo banyak kenduk kerpang, bat ki official, bat ki he jongka World Bank, ki bawan, ban ya kenduk kerpang yengi, hadin ba nakaliang jongka ni ke Executive Committee bat humai, hadin bangila yo ban shimti ke isi haka apau terik ujun mentau snap. Ngilapet iki kam kiba idon kambah khmat kabangi de bentre kum ka executive committee te habede bakani tingila khot ia kini ki official jongka World Bank napo ki napo badai napo USA na Amerika bakentup ya Terry Martin the senior urban development specialist jongka World Bank nangta u Kate Newman badai waste specialist international consultant nangta ridiman saha badai urban specialist badai pek ya ka India ba base ya ka office jong hapo New Delhi badai ru na ka World Bank te kajing kendu kajongi mentang singi nya thir nya tai nya kren hakabaidei pat kajing long jingman jongka ni ka jaka kajungi kari kajungi kumno ban wanra ekanika yaki kendon ki guidelines ka system in place ka bengyong kanika ka clear mapping ngejungi but nakaliang ke isi kumno ngin address yakanika problem jongka solid waste te naduk ka village level haduk ka hima haduk ka district council te habide bakata ngilai kren but lingba kanika jinga kren ngila shim ya karai menta kini ke meeting ba kawai na kata ngin yak shwaya ka capacity building program kamut ba nakal yang ke council ngin try lang ba kahima ba kishnong ban ai ki awareness program la kalong physically bangin late haman kishnong la kalong daki bor ka juk jing start menta daki online daki media but kiwe kenang ba kani ka capacity building program awareness program ka bangin ai nadu ki village level hadu ki hima hadu ka council kanlong ka ba job but
ngi ka jing tmu jong kani ka long ban hikai ki brio kumno ban te lakam ni kini ki jing sapriang jong ni u jong kini ki solid waste ki bateng penjabo ka pen sapriang hapo kamariang ka penjabo wat ki wa ki hapo kishnong ki wa do ki kini ki telong catchment area ru te kani ka capacity building program awareness program ngin ya wat haki nadu ki school hadi ki colleges te hadu kini ki jaka yo market area ki baya bunpai te but ngin ai awareness hakum kita ki rukom te kabaar pat baide ba kani ka meeting ngila shimru ya karai ba ngin identify lani ngin jiet biang sakat tu kat ni teli ki jaka bangin bangin penolong pilot project ya ka RRC ketika Resource Recovery Center kemun haduk mentang ngidang don ya ka Resource Recovery Center jong ka solid waste management program tu jongi kadang don tang hapok mulai moro de mentang ngindang identify shu sakat tu kat ni ki jaka ba kajing trekam jong kani ka RRC kalong ba hakani ka RRC kala don ka construction ki sheds ki repair but ngin khot yaki self help group na kitu gishno but hakani ka ikaba kan trekam kalong ba andala wanra ki waste na poshno hang ni ngin segregate ki waste ngin penbentai ki waste kinu ki baput kinu bamput kinu balak ban recycle kum tater kinu balak ban de kelaru te habide ba kanika meeting menta ni la terwa sa ka World Bank ba kan ai jingirap ingi ngin ya trailang nadu ban ai awareness program kila don ya ka jingmang ya ka budget na benta kata but hadu kanika baide ba kanika resource recovery center kaba ngin identify sakat tu kat ni teli ki jaka bangin bu ya kini ki RRC banlong kajing yarap na kamta ki ba kamtam haka solid waste te kini di ki pilot project te ni ka rules haka ni ka solid waste management rules ka batmai ka bangin penrung kan dan du wat ka penalty ye kini ki ba le kamta te kani kan yarap ha wat ban penek pensa ru wat ka jingkhut jing suba jong kini ki telong gejongi ki catchment area bat kumju kan penkhut wat ikini ki wa duit ki don bon ba ki wa mentah po social long ke bam wa mkra ka bam internet shu ban pe ka wa mshapi namar nak babon bah ki jaka ki la tu ki nyut ki ba per ha ni ka wa te la shai ka sngi ni lai pen be bakan don ka field visit te ka baning kong in le ha ka por khat arbaje men sini hang te ha po wa mken hang te po them basuk kan ni ka shinong madarting ngin le field visit hang tu ngin le pe site inspection nang tu ngin her sa ha po umpling ngin khot lang ki shnong bamarjan kum ka lapalang ka nongra ka renja kiwi nang tangin her sa po penthor mkhra nang tangin her sa hang tai po RRC molai moro bat kumjuk ngin wan pe sai ka martin ringkap ikini ki official na ka World Bank te ka jingthmu ka long be ba ngin yo e ka permanent solution habai dei ba kanika solid waste te nginum kwa ban ong ban shupen khuit tang hashnong ngin sali bread akwe jaka ba nang ta kan sami biangka jing ni angnut ru bakani ka executive committee kan daka jing trailang ba ka World Bank daga jing trailang ba ka World Bank hakanu kanu korkom ngin la ban wanra e ka we ka processing plant na humta ka waste but nginum dai shu ban ong tang chuli bread kumbalong ha marten kan mi ka jing sma kan mi kan katai and they can process na nang tai te kata kan kham slam kan dia and they ka ba kham kerke ka bangin pentrai ringkap jing trai lang jong ka KHDC ba ka World Bank ka dei be halor kini ki artli baningkong ka dei capacity building program ka awareness program ka baar ka dei ka ba ngin identify sa kat tu kat ni ki pilot project jong ka RRC te kani di ka jing kendu kumbalong hakani ka kum shibenta banwanra ya kajing mot ching perkhat ka bathamai na ka benta ki nong ringap bat kumno ba endang penjanai show haki kam ringap connector North East Center for Technology Application and Reach
ke autonomous body under Department of Science and Technology jong ke Sarkar India minta ke sengi ke kendai terik Risau ke lepelong ye ke training ajing hikai ringap kat kum ke juk start ke peminta na ke benta ki kat tu kat ningut ki nong ringap ki bela syajit kerpang na keleng jong ke North East. Kini ke training ia ke bala yok ban sedang minta ke sengi bat ia ke ba inkut pat ha ke kat lai terik Risau ia ke bala pelong ha training hall jong ke RRTC Umran Riboy District. Ia kini ke program ajing hikai ringap lawan penhikai de ujan Ari Vent Berkum na ke PUM Experts Netherlands kum resource person ha ke jing sakilang de Dr. Arun Kumar Sarma Director General Connector ubala long kum ukongsan jong ke program. Dr. Colin Z. Rintley, Advisor Technical Nectar, Rajendra Jena, Chief Geomatics Officer Nectar, Batu Maria Don Pathau, Food Technologist Nectar. Points from the group number A. And at the end, I would request you to give a kind of feedback that what you have requested, and looking forward to see you all throughout the training program. Okay, kita. Alright. Ke office kejungi ke North East Center for Technology Application and Reach kemudian ke office headquarter Port Shillong ni pelong yakni ke training program Sepang ke Scientific Beekeeping Management and Value Added Products. De kajing le kejungi kalong ba ni persang nak office ni ban pentri kami ke hani mission ha ke bang dak sedang nadu mencim senam ban mentang ya ha ki face ban mentang ni persang ban pelit jimut kambun ha po ka training nambar ke bang siam ba ki brewji ha ki don ya kata kajing nang kajing start kajing nang kajing tip kumno ban penmi ko ngam Henry ru kidon ki por ba ki kisem kita ki jinjar kumno ban pen im ki kita ki kolni te nakalyang ka jungi ru ba ni itu ban ni sutu ba kidon bun kita ki lat ki benta ha ka bangi la ban yo ye kita ki by products nakangap umde tang ko ngam Henry kita ki by products ru kum ki venom ki royal jelly bat kum ta ter te hakani ka training ni persang ban ai jing tip ba jing nang ye kini ki trainees ki ba wan nakaleng ka North Eastern States kumba kitip ka office ni ka page umde tang ka jila Meghalaya Henry ye parok ko ka North East te kumju ru hakani ka training program ni don ki beekeepers ni ki nong ringap ki ba napo Arunachal napo Nagaland na Meghalaya kumju na Assam bat kumta ter ni de ru ban yo ki nong shimbeta napo Sikkim Henry na ki jingja ki bam la kher ki por meta kim shim la ban wan shu Henry bat ni kerman ba limba kani ka training program kini ki trainees ni lani kini ki nong ringam inda kila li phai sela ki jong ki jaka kila la kumno ban penbiang ban penbet penbiang khamba shu ya kita ki sing ki jong ki bat kumjuru kumno ban la ban package vai kita ki ngap ki jongi ki ngap ki jongi nomor ba habe pet meta ho ni la ban penmi kita ki ngap Henry claim don kata ka packaging material ka babiang lada pemla ban label ba Henry kam mla ban yo kata ka dor ka babiang te limba kani ka training program ni kermen ba nila ban ai jingtip shaki wei ba kumno bangin le ban yo kata ka value mo khambun shu kata ka jingkor dor jong kata ka ngap publish bu Hakamit Pratarik Risau, Armut Kibriu Kilasha Penyap Haki Hati Kat Ba Kidang Jam Shashiliang Surak, Hakashnong Kardang Kabadon Hanot Garu Hills, Kabaha Kaput Golpara District Jong Ka Asap. Hakani Kamit Chicken Hun Kibriu Nakatikashnong, Kidang Yat Hakasurak Kaba Penyeso Bat Kashnong Resubel Para. Kilay Kendu Bat Kawi Kakinhun Hati Kibadang Bam Plang, Lakat Bat Slading Harut Surak. Kapor baka kinhun beriu kay kendo e kinhun hati kalong kumbah nyo bajetam minmit bat kasun beneng ru kadum tiu-tiu. Maria kendo baro ar kinhun beriu bat hati kilay kendit. Kabak hamjur kadai na kaliang kibriu namar kim don jakaban pet namar kaladum ngiu-ngiu. Ki hati kilabe e kibriu bat hakani kejingja arngut kibriu urang ba bat kakentai kiladu la kejing em la ong kipulit kanot Garu Hills. Maria yo jingtip halor kani ke jingja kipulit rengkat bat kibriu jangka forest wildlife kila Harewood syakati ke jakaban ai jingerap layathu Bruno e sangma upulit rangba na North Garu Hills hakila pathai kubor
Nakaliang jengki opisar ka Forest Wildlife kilay thu bakani ka jaka ka de kelintiya jengki hati klaw banwat jingbam nakaway kaliang jong kasurak siya kaway patman kapor. Day ringkat bakani ka kinhon jengki brew kilay kendo ka kinhon hati hakani ka miet ka balawan ra ka jeng jabas ngausi hakaba arngut ki mensim brew kila do hakani ka miet kila ong. चार तरी बिलर गुना थे आया हो बा ना सुनी मंदिर में कौन खबर है मैंने चाहा मंदिर कौन जना आउट किया वो नबो 탁 손 그만 왜 그리 Haka kendai terik risau kinong ilam jangka United New Trap Movement ki bakentup yo President Ba Charlie Rani kilalik ya kendu ikinong ilam jangka seng kinong rep kabelatip kum ka Meglaya Traders Fresh Vegetable and Ginger Association ban pan map ya kejingle jong wei ni kidukot jangka seng. Habakren ni kelak pathai kubor na kaliang uba Charlie uloong hadin balayo jingtip ya kejingle away ni kidukot ka seng ban lumpi satu ni kinong kayijur kalapin bitari kinong ilam jangka seng. Uloong bahagatu hikasngi labe seng ya u. Uba Charlie uloong bagaseng kateri na kabenta ka baha kamiat kipat ba. Kaseng UHM kam hikai bat kam ailat yu dukot jangka ban krong tu ni kikali kitjur bat ikiwe ki marep. Kaseng kinong rep kalapin pau ke jingkemen bat kam bu nut ya kata ke jingle jong tau dukot ke UHM. Do nagaliang jong aku presiden juga UHM Santiago District. Haga jingjia haga tu si Paul Santari. Nagbenta ba weu member joni ula chimkabu lem dayo bor na ngaku mu presiden bau bat yaga kali jur baya esrok de hadir ngatu ngalai phone now presiden juga kasih fresh vegetable tadi ngatu ngai phone bat phone ya u bat umur bantok Henry ngalaong watok namar ka record audio recording ru ilayo but ka phone number jomiru ilayo hangta ula prache mesin hanga ku presiden pau de bale mau ya gani kam na kata kadau ngau presiden ngalapen long ya ka general meeting na ka benta gani kam bangin khot haji riu hagani ka Saturday ngira khot ya ka haji riu but kata ka jingkot haji riu badula prau kata general meeting dan baru kami bau lele ya kan ikam bat ni nakaliang ka seng bat ki member baro katam ka asyon pariti penyekam jong seng milarai ba minbe seng no ya une member ubalasim kabu klem dayo bor na nanga patkamtam na presiden rangba jongi ba Charlie baula renbit kumbawong ula buat ban renbit agatu por gasni tena kata kadau giro nagalenga is kumba ga nega kasih fresh and vegetable isngu sibun yai baila khot kloyangi bangin wan hang ni mania kren ya ga jingsuk kunta ngilu lakloy wan ban ngila koru ya i presiden rangba jungi iba Charlie ban ya don rekat bat ganiga meeting ban ya tai halo ganiga kam ban ya pois ya ga jingsuk chongsai dan nagaliang jonga ngaru nang ni sakman nga kloy bania don kat bania trelang bat kani ka khasi fresh and vegetable supplier
nagbenta kabahagamiat jungka briu ni trep jungi. Coba aku akan pilih kendaraan nomor dua. Yang udah bukan tapi long masa berpin itu nomor berapa? Ong berapa? Kau hajar aja. Kamu kenal tadi lah. Saya nak kan nombor je terai gini gitu. Kau jumpi. Kau berasa beseng. Bola yang surok bandang pisah nak terok tiba. Kijur itu kosong. Nomor berapa? Ong pilih kau hajar. Pilih toket yang nombor kau jumpi. Dia bola pelak. Bola mesti sisa kata dia nombor pisah. Nah dukan nombor je dah saya. Dia tu bola yang surok bandang pisah. O kata lei uklem betik. Ya ka takapor. Baule ya kata ya kata kam. Lapun tu ni ketrok tai kat kujing tu jemu kiba. Yo. Ya tu tangane. Badhan hadinu ya tu tangane. Bad ngalayo ko bormo. Now presiden jongani ga kasi vegetable supplier. Wong bad udon uba usim boni kali. Tang ngamtit ya kata. Bad ongi mau lapla tanggawe. Tanggatai. Lapat untuk apa? Pertang kena nak kena jom belum dekat jumpi. Polang bawah. Am kali dah kalau buan tu si, dia buan batang kawai. Kali dah keluar hadu si khasan kali kalau jai. Jadi kali kabadai le ya kini si registration jongka AS, kemudian kita sim baik kita khasan spa si jar secong. Jadi kini kali khasi pat ki sim si lai spa sau spa. Kedon ki sim datang spa. Kinong yalam kasing Civil Society Achik Welfare Organisation CSAWO kila yo bat kem yi kinong tu ding lembong ke badam Mahendraganj kat ba kidang kit ikita ki ding hakakali bolero pick up ML Iwaisau Sansan Arkandai. Layat ho ba ikita ki ding latu ni ki klau ka Mahendraganj Forest Ranges. Hakabazdang kita ki breu kila petkrat Henry Gidkot ka CSAWO kila kthong haduk bandalap. Loong bay kini kiding lembong latmu banchalan sa Assam na markidey ki baremdor. Yan bo, walo ngi borang ko. Badangi niam ngri borang ko salaya. Load call. Walorang borang ko ngi illegal bichong salaya. Borang ko ba deng sukuya. Hakapor kenjat syai hakasngi kendai terik Risau kawai kalong ying hasnong bentor langtin West Janta Hills District kalasya telep kendo balayap saungut ki bakentup yukpa ka kemi ukun shinrang bat ka kun kentay. Kani ka jing telep jong ka kendo kadai na kadaw jong ka jingjur ulap ba lapsan barok syetayaw hakatiga district. Hakani ka jing japas ngosi ki balaklat no kilong ka kemi kong penjanai ringklem ukpa ba biangki pawa ukun shinrang badang rusnem Edify ringklem bat ka kun kentay badang laisnem ka Villa Daroy ringklem. Katkum ka jinga thu wahe shnong bentor langtin uba elipon ulay thu bakapor balaja amla bantip tikna. Henry Detat enda haba kibriu kila ketia min step kisa UI kini ka jingja basngausi bat basang sot hakapor san shiteng min step. Kipat ba kila mi wood bani ai jingerap ikibala sya telep kendo Henry lalap bakila klat baro saumut. Kani man ka kajingja kumpujokja man kala kerja sedat te neiliang yang I kam ginong chongnong at kam taminga ka wa chonong pempa kajing snyau si ko kro do atete wa do I ki men sen bro ado songut bat kani ka wan kajingja wa yoi wa kata kan adani ka simpenjat yang kemariang kajingjor yang slap mai perdisia no do kharbi ji siau hado ora janche bar hado ora che te yagani ga jingja man ga wi ga jing ga wasnyau doi nei ba wam mde yo la lirap hai por bo biang ha perdi ga jing thia ha perdi ga jing kan o yo thia yong gi bro tem snyau tale se ga jingja yigini ki man sen songut ka bei upa wa arngut ki khan la man ga jan ha ga ta ga yew ong ha ga ki kanta hai perdi snyau te yakani da tipika hadin wa sanchite ni step mg marjan yung ki wa khai manda khai ki te yogi te jas tang ya kbai bro stang to bro
pada kalian yang ngah hati por kamu rujin rusteng terpercang po ni ki polis nak benta bupa ni ki jingyarap pada percangi lah open tip coba video kamte cagi kerana sebab baca DC cagi ADM nak benta yo le iwe MKam ibahati boto man ke ni ke kam aksiden dia ulai wan ni jing ya kalian yang gikur bat kantam ya ke cenong na te ni man ka yi ka wa man chwa na ka cenong na ka por ju MG awareness ko jo open tip ye phone rai ini siya na do prawaji with stang jor sla prawaji met na kalian yang nga da percang phone yi ni ke wasa jeni cepo na ka daw lo me biang kan wok mia wa mut wong la da yo pi wani wa pedang khandau da ne yo pi wa toy ko wasen chero rega man yo yi ong yi yo mi gi na gi yung kam jo ong na ka por yo lisa gi che gi yung ki wa yung ki te kan ni man mem ong wa le dusmon ki wi gi jan yung te ne le dusmon na gawon ki ni man mai ka jing kata je pencet yo kamariang te na kaliang yo nga snya man ka jing do ko kroi ka chnong to do ya ka kur yung chenrang le ne yung kon tai re ni ka man ka jing pelai bai ki jing bo rong ti o na jrong i pediang i ka kat kam man kam te bad ki jing pendep e jing to na do ka polis bad ya ka exemption yang ka postmortem ki wan gunu ro the death bad ko sa otam so do lai on tep im step khande terik hai po chuji kam tu halom jing tep yang ka belang prestrian rangkat apo jing pelai jing pa yang ka chnong kita don hi ka jing tip kat kam na leng yang awe chnong to ka ni ka yung ka wi os nyau senyau rai bat ka wi was senyau diau jing to mandayo kam ong na hawadayo wadia ka it kini ka yung to man init hi ha ka jing yo ka yung nga bat ka jing yo lang ginong chong chong wara man gi ki bru ko das dang minat nei ba ile gi khon gi das dang gi he u khon nong kong yung ki to nrusnemo lai school ha kormen penthalang teng kormen LP school chongkas a heu kani ka khon khian wan ko dang lis ne mirta dang em ga hayung to ga bei wo pa na man ki minot u dikre dang step de lagi o ka bei to tempia moria upa de chna mo blok u pat kam jo ye tempia moria langi te de yoi le war sedang ka jing ye kre yo ki na do step rusi te nya waji de em ki thau kre gi ten rai sendet jana ko ni jing ja ko snya si o kunra de chim ki hei por u de sedang no ki bo utei ka yung ka yung ki da minat ki yo poi ki yo biang yo dap bat ki khon yung ki da em ru lai skor kam on ne yo sarwai ka jing tumu yung ki la yo kun tu kun rong ye ki jing em ka ma ka yung ka sam Kasibi khar sati bi kalayo ra eka tropi ringkat kasong pisa ka pasan pau hajar hadin baklala ban pelim ye ka STFT da Shiko Lanot ha ka final Latkor Open Football Tournament Arjar Arpulai bala penyat da ka Latkor Lumhe Sports and Cultural Club Hamadan Lumhe Latkor ha ka kendai terik Risau ke STFT ka belawan baar kalayo ban ra eka song pisa ka baar pasan hajar tingka bat eka tropi ya ka nam best player layo du jambor lang kharsati top scorer do Freddy Teriang but best goalkeeper kala let show Deranius Walang lawan ban shiminta de kilai pu arteli ki team hakani kelumpung balas dang nadu ka arpusal trik unaitung upa MI nam manix im ke hima milliam ulalong ukongsan kiwe kiri orang ba kiblawan ban benpu hakani ke jingle final kilong uba Johnny Star Mauri ko musembut kongsan uba pensyai Mauri rang ba shnong kalat kor Mauri Lumhe ba Francis Jana Nong Bet sekretari shnong Francis Lingdo President Sports and Cultural Club ba Wariles Mauri sekretari Sports and Cultural Club bat kiwe hoi haka jingi kun shaidon hi bojob bat baram ki bojob ru kinangi tre sitam na kawai kapuat sa kawai pat barkum juru ya ka tim ka baklam poi sa kathong ru pimdei banyu du mensiem pidei banangye tre sitam hi te khani kapuat ngai khublei karpang ya ka Lumhe Sports Club hi wala kadang de ka sin ka panengkong Henry tolong pat ka program keba ipu ipeng badru ba ai mensiem kham tam ye phiki khna samla watla dang dei ka sin ka ban kong Henry kalalong pat ka program ka ba job ti kanom sim sui ka por ngai ku play ka pang ba
ya ke sports club ke Jongpi bakana ya kiu saprang baru banang ya tre sitom nagawe ke puar sakawe pat ngirung ini don rengkat banyak kerjaan lam he nadian tani Pendam sekolah. Pastinya setelah berak. Oh, ya. Ibu itu. Dance group Bajai Stacy Balaji Maudi Kami terakhir Acuai yuk. Gua teman dit. Awas segera. Oh, step now. Pejabat kerot, gua nggak berusaha langsung kuben bro, wapat pet, belum like dan share udah itu loh. Toto lihat atau? Oh ya, oh ti, nggak mau dong gue. Nih, bang. Coba. Beri sebut ini sebelum hai den kita dok share. Ai apa pun ada semua sekolah sampai depan tu. Clear bang sampai. Sampai bisa kalahkan. Kau nang siap ngain ngoi play track rat ba layalam ini skmat curu ya tim jingi la kai ba cu tu ga penan ro buat dadan sprang cingram ro tam nilai ta amnang kerti ni rai sibun ta play sibun ta ngai play ya ga tim CB Kharsti hip 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 play sibun. Tengah ketak ikat. Best pilihan cung adik. Kinong
Kinong yalam kiseng bahalang na South Garo Hills kipagentup ya ka Garo Students Union GSU FKJGP bat ka Achek Holistic Awakening Movement aham hadin bikilayo ikjing ot bat jing linyar jing kipat ba kathan ruga para halor ka jing jot bat jing bam trekam jang ka health sub center ha ka te kathan kilale jingo dala ki jang ki khmat ya kini ka jaka sumar nong pang da shisha kilalap ki masi bat ki blang ki thia mit ha kini ka health sub center ki ying ki sem ki kamra aidawai ki lajat bat pe rathai ide shu ki ying na kabenta ki briu baro ki ying hakani ka sub center ki lajat hadu uput bamnang batai shu kinong yalam jeng ki seng ki lekentui ka sarkar bat health department ban penbiang ye kini ka jaka aidawai bat sumar ka ba ai ringkat briu bat ka sub center hakiwei ki jaka Nigemung ya sub center na ribai ni ngon tentang bisong ni nikani rangko cinga nekaha aro bisong ba kana ha ya nikani rangko makna nemna sekhang ba nikani rangara labor room yano labor room nang dongja and then ANC room aro immunization room aro ya OPD room laboratory room transit home water supply chirang ba dongjai no mamung bisong na chi kanek kain borang dongja and then proper toilet rangba bisong na belongin nikani kumen proper toilet tongtani kumen pangan nikani rang baksa naro do electricity ongsung badede wa wiring kaga barang chung kujinga warang ko ba bisong yarang ni bidungo nikani rang kumat ninga nimna china thalataha area benching khat ko ba labor room ANC room ya immunization room OPD room laboratory room transit home water supply rang ko de mongsong ko ba tauni ke kimna ya sunga damni sub center rang de mana nang chung mota aro chinga government ni government ko ba nigi molat naska one dake na district health mai bawna ko ba in charge rang ko ba health officer rang ko ba molat naska kha sabai na simang ya South Garo Hills ni Rugapara sungo je nikani rang ko ma ninga chim yano kham khaing ba nurse rang tentang medical officer rang yamang ini nikani ko na simang olgro kat ken chmong ode yano sungo noko ya area odong ba population ba sungni mandirang na ba taksak pe ne ungen ara daune ge dake sanram biaprang chunga ge dong gen chmode wamang panga janggirang ko jokat naman gen ene chang khadong so uko aganingon singa darang government ko soko matnang na ganja hindi ba yaning nikani rang ko taksak pa chinasa ba chusokat yon chinasa aganinga singa Kasopra area ni Angels Jerake J5 nga wa FKGGP Kasopra Circle JSU Kasopra Unit aro aham CB Chura nga tulgatham Angels manne nga ya Rugapara sub center ko hina tari baha nga re bangon da syo agan gemen geta nga rumrang chungja aro wandake chirang chungja nga warang hunuk na geta mana wani gemen nga government ko request ka nagtas ka na simang kasapa ya ruga sub center ko niat pa China aro yano nagking pa lako nagkat niat dekate takchake pa China maina ya ruga sub center ro song bagatem ge kolat chisa mangnigta matgopa unigaman yanon plak room rangko chungakta man genchmo de chela chire ange sanani ko taknakta nang jocem sugamek ya niko sana niko ya yapo mangen semua de area ni manderang na blongen tak caka niko mangen ne cenga government no timan ka woni gaman kasapai ya South Garo Hills ni ya medical department jian headquarter district South Garo Hills ni authority rang ya ruga sub center ko niroke kamkat pacinan ne cenga diman ka Kipat ba bikinong yalam ka RBYF but FKGGP nong tama unit hakamit niyo terik risau kilalap yakwe kamasi balayap balabret kiriu dusman hawa umran hajan jingking banlet shikitan maurong kabaha uput usam kasnong nong tamay harum ketika jaka labret ya ketika masih yap karon ketelong umbam balaring na kabenta kisnong kiberana shilenter hadu sor nong po Uba yai up kular Christian Finance Secretary RBYF nong tamai but uba Shem Makri President FKGGP nong tamai kilapan pawi ka jing sngo si but jing sngo kia ye kani ka kam dusmon ye ka umbam umdi jing kipai pa nakaliang kinong yalam ka RBYF but FKGGP nong tamai unit kila maham ting e bala dalap ikibriu ki bale ye kum kini ki kam dusmon inle ting e kat kum ki kendon jong kaan
Bat dak itu ki khobor ngila poisha ka bekut tar hadu bang desyam yang khoble shipon.